Le ha barutwana ba thabetse hore ba kgutlela dikolong, batswadi ba bona ba re ha bana tjhelete ya ho ka reka disebediswa tsa tlatsetso tsa thuto. Our concern at the circuit SGBs is that this year the department has short supplied the books for the learners, which is almost half what they normally give. The challenge that we are facing is that the books that is being supplied this current year, it's not enough for our kids. So we took a decision whereby we wrote a letter to the parents so that they must do the additional stationery. Lefapha la thuto le ipileditse ho dikolo tsa province hore di seke tsa qobella batswadi ho reka disebediswa tsa thuto tsa tlatsetso. The department this year in 2023 indeed reduced the packs of stationery, but these packs are in line with the curriculum needs. Athe haele ka Malamulele Limpopo, selemo sa dithuto se qadile ka dipuo di hana ho fela ha batswadi ba ne ba kopuwa lefa diranta tse 550 pele bana ba bona ba fuwa dibuka. O re o patetse diranta tse 500 mme o lokela hore a lefelle barutwana ba babedi, e mong o teng sekolong ha e mong a ntse a le lapeng. O re hana le dijo ka tlung. Lefapha la thuto la Limpopo le re qeto ya ho lefisa batswadi ke tlolo ya molao wa naha wa tsamaiso ya dikolo. We are putting it on record that there is no learner who must be denied either a report or study material because the parents cannot afford to pay. Ha ho so hlake hore na batswadi ba neng ba se ba lefile ba tla busetswa tjhelete ya bona kapa tjhe, ka ha barutwana bohle ba abetswe dibuka.